Galing nga wa. So it's a 100 meter dash and shout out of course Tristan! Oh, Julius! You see me, oh!
Keep dreaming. Piero. Don't talk shit, Dad. Back it up, boys. Let's go. Ross! Ross! Get up for one. Out. Amantan na kaya ma.
Support karate, boy. Udah. Way back strong. Way gamo, kasi fiso rumot. Oha fakun, sa ile mataw. Oha, beile na. Oha, pos. Oha, positi ami sugur. Positi ami sugur, mo harpama. Kasi mafakun gilisaw. Ila mata, sa akin gabi. Tiga, Victory Affair Trophy. Napakan gabi, 2026. Way back strong, Miami Nerd, Northwest. Super Palio Road. Champion ng 2026. MC! Ay pati ko rin, dami yung principal, gusto ka naman, dami kansing, kwento mo si Buwe. Si Mama Romaru, kay top 3 siya ni Waybat High School. Then, boys and girls. Hey, alert! Principal vacancy, Robert. Pesan Benay. Hey, apan lang ni Nur, kan. Top 3 red. Mustirin, wait that. Don. Nangin siya. Ikaraan pa po siya. Bayan. Ed. Number 3, Meran Gobol, sa di Waybet. Si Bumalo pa, Lady Ann. Number 2, Meran Ladies, Fabul siya. Ignacia! Cherish! Sarangan ni boys dari Waybet High School. Third, Mr. Paul. Nataru, Alanet, Waybet High School, Mr. Resu.
sa Melanitan, Ignacia. Seni, Iowa School, Xavier High School. Chile. Sarah Arianet, 100 meter. Number 3, 60-meter boys final. Sango.